Ассаламу алейкум ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 31 январы күнгө жекшембе. Биз бүгүн Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон Учкун мал базарындагы жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Каналбы? Учкун медиа. Медиа. Алгач биз ат базардан баштайбыз, туугандар. Мынакей туугандар, биз кой базарга келдик. Ассаламу алейкум, ага. Солук окшойт булар, а? Толук. Канча тиш булар? А? Канча тиш? 2 тиш. 2 тиш солуктар. Баалары канчадан? Баалары? Баалары булары 15. 15 миң сом дейт. Мыначы? 10. Я. 10. 15 миң, 10 миң сом дейт. Солуктар окшойт аба? Солуктар. Налар канчадан? 15'ten 3'ü. 3'e тең 15'ten бе? 12. Нол 12 миң сом дейт. Канча тиш булар? 4'e teң 4 işten. 4'e тең 4 tiштен, а? Мынакей. 8 апа. Мына коз окшойт, а, эркекпи? Erkek. Канча айлык бул? 4 ay 5 aylık. 4-5 айлык. Басычы? 8 de. 8 миң сом дейт. Жаш козларды. Koz suara. Yok, bergisi oldu. Narxысы koştu. Olur. Жаңы бирөө 9 кылдыра бербedi. Митсилер канчадан? Olmazsa. Eyvallah bak. Şoğa ого кам. Митси канчадан укам? Митси койсоңку? Канчадан? Namızı 9. Кайсы? Erkinisi. Анау биринчи турган 9 миң дейт, а? 10? 9-10 миң сом дейт. Ama Ургачы эркек булар. Urgaçı. Oşa turağında ben Nakısına boz. Мына бозбу? Nakısı boz nasıpsı. Мына боз экен. Және мен саған айтып отырмын. Осы оша қалай. Ayız kanal. Және Куралбай. Учкун медиа. Көрөсүң. Анан айтасың. Мына балалуу козлугу канча досум? 14. Камы бар. 14 миң сом кеми бар дейт ушу козлугу. Нол солукчу? Және бирок саған жакшайды. 9 камы бар. 9 кем бар? 10 кем бар дейт. Саар 10. Сар 10 деп аттыр, азыр 9га түштүр. Өткөзүш керек да. Мынакей, туугандар, базардын баасы өзгөрүп турат. Нол канча аба? Мунун баасын айтып коюңузчу. 12. 12 миң сом. Коз кочкор экен, 12 миң сом дейт. Yeni ola aka. Kızar adam arka. Kança da atmışsınlar. Qo'chqor ece. Bol qo'chqor bo'la turgan 10 ming so'm pul bergan. Qo'chqorda 10 ming so'm deyt. Nol chava. Buna eko 4 dan so'm qo'yar. 12'den. 12. Nol pichmal ekan, ha, bunun bası qancha? 15. 15 ming so'm. Mına qo'chqorchi? Qo'chqor 13. 13 ming so'm deyt qo'chqorda. Nolchi? Soluq o'xshayt, ha? Ha bu soluq. 12 bular. 12 ming so'm deyt. Sizniki turgan qo'zlar o'xshayt, ha? Erkekmi? Biroz erkek, biroz turg'achi. Qancha bular? Yo'qotdan 6 mingdan. Ekoteң 6 mingdan deyt. Qo'zlar ekan, tishadalak. Bir erkek, bir urg'achi. Bul tutugan soluq o'xshayt, ha? Bunu 12 de otan. 12 ming so'm. Qisirmi? Kızırı boğazı bilinmeydi. Belgisiz ekan 12 ming so'm deyt, soluq ekan. Qaysi tu bu? Uchqun media. Bul tutugan nima o'xshayt? Qo'z o'xshayt, ha? Basi qancha? 7,5 otan. 8,5 ming so'm deyt shu qo'zni. To'xtu? Qoz da bu yo'qda. Qo'z ekan. Nol qo'zli qo'yning basini aytib qo'yingchi tutugan. 18 ming. 18 ming so'm. Qancha tish bo'ldi? 4. 4 tish ekan 18 ming so'm deyt qo'zli qo'y. Kami bor. Kemi bor ekan. Nolchi? 18 lira. Ya. Bu ham 18, 4 kishi bor. Ha.
No, ушунку? Баласы ошо. Деле 18 миң сом. Хош. Ассаламу алейкум ага. Сиздикеби? Булар солуктарбы? Толуктар. Канча тиш булар? Bunlar 2 tişten. 2 тиш солуктар экен. Баалар канчадан? 2 tiş. Boğaz soğurluklar 14'ten. Бооздор 14төн. Кысырларчы? Bu yakta da 4 boğaz gozulu koyları var. Çoğun gozlusu bilen 17. 4 tiş gozulu koy. 17. Ha bir gozulu koy var 17 lik. Наларчы мыналар мисалы? Bunlar boğazlar bular. Boğazlar Bunlar tişin buzelekler. Bunlar 13 ming so'm kami var. Жаңашма экен да. 13 миң сом кем бар дейт. Нолчу? Bu gozulu koy. Козулу кой экен. Нарана козус окшойт, Bunlar а? boğaz kurgaç 17 ming so'm kemi var. Ошол козус экен, ургач экен. 17 миң сом кеми бар дейт. Gozulu koy gerek. Boğaz. Мынакей туугандар, боз кысыр, козулу баары бар экен. Ооба мына солук окшойт, а? Канча тиш болот? 15 та адам. 15. Канча тиш? 6 тиш экен солук. 15 миң сом дейт. Мына ушулар сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум достум. Солукпу бул? Солук. Кайсы парада? Parada özünde parada. Өзүндө парада дейт. Басычы? Я. Surağla. Не дейсиң? Surağla deyim. Жок, баасын айтып койсоң, мен баасын тартып жүрөм. Канча деп атасың өзү? 20 миң сом дейт. Нолчу? Loka bir delisi. Эки тең. Мына чоңураак экен бирок, а? 20 миң сом дейт. Чоң кой экен. 4 mingga aldım. Канча алдыңыз? 4 mingga. 4 миңге. Улак окшойт, а? Ушул улакты 4 миң сомго алыптыр. Ассаламу алейкум. Баары сиздикиби? Я. Мыналар солуктарбы? Кошкорбу? Кошкор экен достор. Тишар элек окшойт, а? Козуларбы? Балдар канчадан аба? 10 миң сомдон дейт ушул козу кошкорлорду. Кошкорбу койбу булар? Ургач солуктар экен. Канча тиш булар? 4-6 тиш солук койдулар. Балдар чаба? 16? 16 миң сомдон кеми бар. Чоң семиз койлор экен. Буга чейин канчаны саттыңыз? Сата элексиз. Канчага сурап атышат аба? 13-14 сурап атыптыр. Мынакей. Hayır, yengen tekrar ben alaktı, Ali'den alacak. O men o'zim kelimde alam deb keldim. Бул жерде баа болуп атат. Satam degene ümittele biliriz. Onu aytып koyuyoruz. Ооба, бааларын айтып коюңузчу, канчадан деп атасыз? Soda oldu, tüpürsün. Соода болуп атат дейт. Ben 17'den Баа болуп атат. Канчадан сурап атат аба? 17. 17ден сурап атат. Аларманы. 17 миң сомдон сурап атыптыр. Чоң койлор экен чындыгында мындай. Семиздиги деле семиз көрүнөт. Бийик чоң койлор экен. Соода кызып аткан учурда. Сиздерден баба? Канча тиш булар? Солуктары бары? Soluk, 2 tişler. 2 тиш солук койлор экен. Канчадан канчага чейин баалар? 14тен 16-17ге чейин. Семиздигине жараша? Buna boz koyuyoruz. Bunlar soyuşlar. Мыналар козуларбы? Козу токтулар экен. Булар чоңурактар окшойт, а? Союшка кайсылар жарайт? Мыналарбы? Мына ушу козулар. Союшка ылайык экен. Козулар окшойт да? Эркек бургачбы? Burgaç ekeği var. Аралаш. Канчадан? 7,5 миң сомдон дейт. Эркек ургач аралаш токтуу кочкор козулар экен. Мына ушул семиз солуу экен. Канча тиш аба бул? Çıkartırak. Я, Kart. карт тиш экен. Басычы? 15 şer. Пул 15,5 миң сом дейт. Семиз экен чындыгында. Семиз экен союшка жарагыдай. Мыналарчы? 18'den.
18.000 сомдон дейт. Солук бу буларга? Ооба. Экөө тең солук экен, 18.000 сомдон. Бийик, семиз, чоң койлор экен. Мыналар сизденби? Сизденби ала? Сизденби? Да, солук кошкор бу туган. Солук канча тиш булар? 4 тиш. Баларычы? Балар 13 миңден. 4 тиш солуктар, баасы пулу 13.000 сомдон дейт. Echkiler сурап көрөлү. Теке эчки оо бу. Taka. Така бу. Жашы канча? 1,5 жашар. 1,5 жашар теке экен. Пулучу? 9.000 сом. 9.000 сом. Мыналар эчки окшойт, а? Ооба. Улактар. Улактар ургачы, чебичи. Ургачы, улактар экен. Баларчы? Балары 4,5-дан. 4,5 сомдон дейт ушулар. Бул эчки окшойт аба эко, а? Мына эчки мына улак окшойт, а? Эне улабы? Басы канча? 12. Нон басын айтып койсучу аба. Bakın, Мына экөнү. ökönü 9,5'dan da otan. Экөнү 9,5 сомдон дейт. Бул жерде портердин ичинде кисар козулар экен, а? Эркек ургачыбы? Эркек козулар экен. Сатылып кеттиби? Канча баш сатылды? 12 баш сатылды. 12 бары. Бары сатылыптыр 12 баш. Дүңба сатылды. Дүңбада канчадан сатылды? 11.500 сатылды. 11.500'den 12'si. Нарынга кетет, нарынга. Нарынга кетеби? Нарынга кетет экен мына коштон. Кайсы алсыз? Учкун медиа. Мына тугандар. Нарын болса айта бергиле. Таза кисар булар? Таза кисе. Таза кисар козулар экен. Сатылып кетиптир оптум. 11.500'den 12 баш. 138.000 сом пул болуптур достор. Мына дагы барбы? Башка. Каерде? Эми келеби? Тажикстандан алып келесиңер. Бул жерде бир топ козулар турат, ургач экен. Канча баш бар? 34 kaldı. 34 kaldı. Sattınız buga чейин? Кайсы парода булар аба? Тажикстандан келген парода козулар экен. Кисар козулар экен. Токтулар. Ургачылар бүт бары. Баалар канчадан аба? 12.000'den beri 12.000 сомдон берип беребиз дейт. Буга чейин саттым деп атасыз. Канчадан саттыңыз? 13.500'den. 13,5'dan sattыңызбы? Буга чейин 13,5'dan сатыптыр, бирок 12'den берип бересиз, а? Optum olsa veririz. Optumga 12'den берип берем дейт. Ошодон бери барбы? Nereden bu ya? Мынадан бери экен. Тажикстандан алып келесизби? Тажикстандан алып келет экен. Мынаке. Тажик парода токту козулары.